Obuya kigima umwanti omurigereria begetaseni Ndizi TV chitariki nkianda cy'umutenyo kianda umwaka bw'ekiri bubere emerongebere nainye chinsani sano nebere cyabona mubaso asenero bere boikiranu kwene kibunango koletranda mangana mayabu na bereka gwateka korwa chingongo cyonse inyechense nabakwenda gutubwatia sinsemo chiche mitandao sinsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Iritriane kerubo Frida nalio kaine kebuna chibi channel yogiria gwikira sole asenchira ya benenere Lydia Muse. Chinga kitoroche omorobelio bogokora obolingoria asaba na bali babete bagusiria obuguma bwabo asensemeri ya endarasha nigogendete gokorekana naboigoni gumuraibu yabasaye korwa ase bunge ya South Mugirango Amerika gweso kebene naboigo kumocha etaro yumuraibu ense imeye bunge yo kubwetkana no gosioria amagendero ayo abete kagokorekana manchu moligeria ayongatiali kwaliganete asumo basolero toskato nyegera ngwira nanda segeke kirobosyo elinde ngomanya mange asenchira yobunye Manchu murigereria ngo kwaligani bene elinde tobeto gusanga sobwamo gochaka bono igago ika omoeyo kuyachaka amaya yebirebiga nigo tukuyachaka korwa sorgongo rwagusi asengo kumanyabuna umuraibu abasaye korwa ase bunge ya South Mugirango Kelvin Ragira nigabereka gweso kebene nabayigogo kwanera igoro yetaro y'umuraibu inse Dr. William Ruto asorgongo rukubwatikana no gosyoria gwechi project nonya nabo niga kwanera igoro yogosyoria okobekero gwechi stima gochia ase abamenyi beorogongoro nabo igo ogochakigwa gwekokorosibwa gwechi para ase chinsemecho echichebete chigosyoria gwalitangani ase goikira bono iga chitanya gokwarwa unaonya nabo nigo aboria abamenyi bensemeyo gosabe ibintu bibwenerete anene ebyo birabe bigosira orogongoro gukina kwanera South Mugirango president yacha kwende ebintu yacha teko launch nebintu mnestima estima twatwarire yarengo okoru before acha koronje estima ebinyoro o alafu ebintu binde epara launcheti mnyora president yachete last time ekalonche epara ainde round yachete epare yu ya launcheti ainde kabari launched again bado mnasogete birakita iriachite birakita mbiengo bakalina kabisa bakakachibicha bakataye mwananchi ngepare ngo rambokere lakini mnasogete birakita biranete bikagande sibya ruete aya ekwende abagirango batemere kwengeje our area MP which is who is our representative, that's Silvana Sosoro na wate bose serikali mne chief whip abantu batemere kumwengeje bakumotenga rakyo mugambi bugirango gaiga ndotete bintu muna ugento muna KMTC gose factory ndobwate kwende ntoseseniri gotwari egento mune kwende ekwari kwende soapstone tabaka gaiga ntoseseniri ndobwate mesi abantu ngosimika bari besi agara bakineria abana babo lakini bono kwanyora abantu bakotema kwengeje kwende emwe mujumbe bakakomotenga president kegocha kakito request rigento muna KMTC sogocha semuna nyamarambe which is our headquarters na bego konya korizo kwende economy ye town aba kwende population ngo increase in that area business opportunities ngo increase abantu muna mwana boda nkonyora bari chigasi chinyinge cyogokora abantu muna mama mboga na abantu bande be biashara konyora bari business opportunities but bono kwanyora mangana munayega tari konyategerera sechira undi chance osora achire kwende president yachire no osoro bugirango ange gatatu abantu bari kwesirige ndumna KMTC lakini osota tete gotegerera ayo Tinga kecho boigoni go ragira bereka gukwanera igoro yekware eyeko ya amadini asensemeyo
asaganirie serikali ya kaunti ya Kisii kubweterana n'omubunge o South Mugrango Silvanus Osoro korosia factory asensemeyo eyerabeke gokonya abange nonya nabo nigo boigo abagakoburio korosigwa ku factory yemesie eyo erabeke gosira abasae asekirenga gyokoegendereria nigo boigo amurikira chiskuru cy'obubundi ekicyabete kigosyeligwa asichinsemecho askolende goikira bona iga kitaraba kigwikirana ndubwate kwali ndubwate soapstone that's in Tabaka akegen ekwende soapstone ne tokuiga kirege kuba ensengima Tabaka emanyira okoba ye soapstone yega abantu twatemere kwengeje Osoro tokomatenga president kegocha kakito requested usengeje none county government abacha bataretere kwende kento mune factory tonyo ko toko process kwende soapstone yeito twanyoni taringa yacha yeiru yachiko process mu twacha kona ligwa seligo ligo kendo mune factory ke gagese ko chasa muna Tabaka yeito ekwere chi business opportunities ko increase chira muna basaya baito bogirango konyora bari chigasi abana boda baito konyora bari chigasi abantu muna abana biashara mama mboga varia serikali yetu yatenga ekore is from bottom to up konyora bari kwende chi business opportunities but bone bintu mune biga barayi baito mbate dikotekera ekwende factory mune yemesi ekinege ento kirarete employment opportunities asaba sai at least go cap ekwende the gap between the unemployed and the employed, the rich and the poor. But hona ayu ani amata tini rukabisa bate tikoto tekera namba ibere tubwate kwende tubwate kwende chi polytechnic tuabere toko promise koru ngango jengu chire nkorezi kuchire chinyara kokonyo umugirango but wana gero ko reflect kwende bintu munebega ya beta launched ni president yachite but kuriya beta launched chibes chikabeku chika ne chige fund kwende project paka boniga kwende polytechnic activity kaniri gotoka nyakeburere yana kokoreka egati ya borkigwa Korwasechi University ni gobeso kiribene na boigo gokora okorobekana asebagendete komochia serikali kubwatkana n'umurobelio omoya wokubwatka chibesa ase ogosira chiseme okwana aborkigwa Korwasechi University ya Moi ni gobagosereire kogendera korobekana anya serikali tegochikwimukia egetambukiro na boigo gokora amonchirelio abwenerete nonya nabo nigo ewizara yechisemi wetera omuwaziri obo Julius Ogamba aimukirie egetambukiro nabo igo gochora ekomiti yerabeke gosangireria ebirengelio igoro y'omurubiryo yo nabo igo gokora amonchirelio abwenerete. Na pia mimi nasomea udaktari hapa katika Moi University na mimi ndio president ambaye amesimama kwa sababu kuna yule ambaye ameketi. Sasa tuko hapa tunafanya the grand mother of all demonstrations against the punitive and oppressive new funding model that seek to bring inequality in education. Sisi tunajua kwamba education is an equalizer between wale students ambao wako poor na wale students ambao wako rich. But hapa Kenya tunajua 99% of the students are poor. Sasa sisi tunauliza ni kwa nini tutaweza kudiscriminate aje poor comrades from poor comrades? Comrades power! Tutaweza kudiscriminate aje poor comrades walipe chache na poor comrades walipe more doing the same cause. Sasa sisi tumesema tuwezi kubali, we are not going to allow, we will not allow and we cannot allow. Majority of the comrades are poor. Comrades hapa inabidi wafanye fundraising ndo waweze kulipa fee. Comrades wengine wanatoka villages and slums ambapo mahali ambapo ni hohe hahe, hata hiyo hohe hakuna, ni hahe peke yake imebaki. So hatuwezi kubali, tunakataa, tunasema tuna reject, tuna object na tuna inject hiyo new funding model. Tunataka hizo bands zikuwe disbanded. Comrades power! And I'm here to reject this NFM. We are here, all of us, because we know we are being oppressed.
You guys, you said that you are coming to the government to help us. Our president, you said that you're coming here to help the Mama Mboga, you're coming here to help the boda guys, and what are you doing to us? You're pressing us and you are here to reject. Comrade Power, we are here to reject and we will not tire till our cries are heard. Makenga y'umuriro gutibuka ase skuru y'oboroso ya Endarasha ime kaunti ya Nyeri ekererete aboro kigwa emerongevere noyo mogusiria obugima bwabo nigo emirobere yo gukora oboringoria ase enkendu yabereke gochaka bene nanye nabo egatia baibuli ababa bagwikirana asensemeyo nigo baba bakwerera okwegena kwabo buna abana babo mbachigotoka bale moyo asikolinde obotkibogendete gokorekana elinde kumanyiki kirete omuliro ogotiboka aseskoro yo. Tunatarajia tupate mtoto wetu leo, manake ni siku ya 4 sasa hatujapata mtoto wetu, na natumaini tuko bado na hope. Siku zenye uzito mgumu sana, siku za machozi, siku ngumu kabisa, ngumu. Kwa maana kama hujaona mtoto kwa siku 4 na unapewa hope mtoto yuko na umuoni, ni uchungu. Ukiwa mzazi ni uchungu. Uwezi kula, hata kuoga kwenyewe uwezi, nakwambia. Hakuna kitu yoyote unaweza fanya. Ni ile tu tunajipe tu nguvu. Mimi najua ule Mungu mwenye huwa naomba na Mungu mwenye nimeamini. Sidhani mtoto wetu ako hapo. Lakini kitu naweza tu sema moja. Kama itakuwa ni mapenzi ya Bwana mtoto wetu akue ako hapo, mtafanya nini? Nitaambia Mungu tu ni mapenzi yako Mwenyezi Mungu. Kwa maana yote ikitendeka Mungu tu alikuwa tu anajua. Sidhani Mungu alikuwa ajui. Sasa mimi nitanyamaza tu niambie Mungu tu. Kama mzazi mimi naweza omba iwe mfupi. Manake the more inakuwa refu, the more pain inaendelea ikizidi. Juu atujui itatokea aje bado. So mimi naweza omba kwa government waangalie maumivu yetu yenye tuko nayo na watuone huruma kama wazazi. Wajue tuko na uchungu. Waiharakishe. Hata hivyo walikuwa wanasema ati mambo na wiki 3. Mimi pangu naonelea hata isifikishe hata wiki. Omugiro bw'abakora emirimo kurase wizara y'obuchanu ime county ya Taita Taveta nigo oberikogo ikiralitko gosamatko agatano na limo obono iga okwana ababwatani kurase nsemeyo nigo bainekire gutwara ebikaro na babwatani be wizara y'obuchanu ase kolende go ikirabono iga bataraba bakonyora lichibu ase ogokora omugiro yo nige serikali ya county yo ya enekire kubeke merobeli mikiranu elinde gotanga ebikoro bnebyo kwenekigwa amatuko abosyo. Kutokuwepo kwa wahudumu wa afya katika hospitali zetu kwa sababu ya mgomo wao kunaweka hatarini maisha ya wananchi wetu, ambalo swala hili linaathiri pakubwa wananchi wetu ambao wanaishi katika hali ya chini ya kiuchumi, ambao hawawezi kutafuta matibabu mbadala katika hospitali za kibinafsi, hivyo basi kuongeza pengo katika upokeaji wa huduma za afya. Ingawaje bunge hili la gatuzi la Taita Taveta halikupewa notisi ya mgomo iliyotumwa kwa afisi zingine ikiwemo Wizara ya Afya katika kaunti hii, tunatambua umuhimu wa bunge hili kwenye swala la huduma za afya. Kwa sababu tunavyosema afya imegatuliwa. So masuala yote yaliyogatuliwa basi yanahusu bunge hili vile vile. Kutokana na hilo, bunge hili lilitoa mwaliko kwa idara mbalimbali za kaunti hii kuja hapa bungeni kuzungumzia swala hili la mgomo wa hudumu wa afya na kuliweka wazi. Madhumuni ya mkutano huu ulikuwa kujaribu kusuluhisha masuala yanayotajwa kusababisha mgomo wa hudumu wa afya ili wananchi wa kaunti hii waendelee kupata haki yao ya kupata huduma za afya.
Hili lilifanywa kulingana na kifungu cha 195 cha katiba ya Kenya kinacholiruhusu bunge hili kuwaita watu kuja mbele ya bunge kwa ajili ya kutoa habari kwa bunge hili. Bunge hili kupitia kwa uongozi wake na kamati ya afya bungeni lilialika idara na maafisa mbalimbali katika serikali ya kaunti, ikiwa ni pamoja na waziri wa fedha, waziri wa afya, katibu wa kaunti na bodi ya kuajiri wafanyikazi ya kaunti ya Taita Taveta. Mwanchi umurigereria kurwa soroboti oruni na ikiro moyeli wo kumurikira mangana maya asebire biga kurinde tuska tonyegera chikoraga chensa 10 ayo na mange ninko yaletera senchera yo bwinge na bakwenda kutobote sensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Maigachi kamera soka nekebuna ebichana bigeliogira gukira sole asenchera ya benene relidia mose enchiriane kerubo Frida twara obuligeria borobuya.